Mayapayabak po kaya kayo man, kambeda rin kaya katamong pansariling kapagnasan para kaniting misa, iyabe tala naman ding makatuki.
Para po kareng special intention dari Ronald and Agnes Lau. Para po keng speedy recovery dari Ruben Tumang, Craig Christoph Amboja, Anita Chente, Mercedes Nukup. Para po keng safe travel ng Mary Joy Gonzalez. Para po keng birthday blessing ng Monsignor Edgardo Pangan. Para po karing kaladwa dari Crisostomo, Virginia, Domingo Sr., Vilma, Juanita, Aleli, Lolita, at karing eganaganang kaladwa kim purgatorio. Talakata po at ikanta tayong dalit a pamuklat. King lagyuning pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Mayapayabak po kay kayongan. Mayap ayabak po among. Kaluguran kong kapatat, pasibayo bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Isipan tala pamot si siyan ning kay katang kasalanan at adwan tamo king Ginoo ing kayang pakalulu at kapatawaran. Ginoo, pagsabihan mo kami, magsalita ka karing puso mi, at bustan mong itimawa na kami ning kekangamano, Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Kristo, pagsabihan mo kami, bustan mong ding kekangamano mi tatakla karing puso mi, at pagkaluban da kente tagan magbayo, Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo, pagsabihan mo kami, bustan mo ingke kang amano tagkilala kami bang lalo keng sumulong king pamakiwangis keka, Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, patawaran o ring kasalanan tamo, at idala na katangan sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sampan pasalamatan parangalan
Manalangin tamo. O igpaming at yubanwa, manibat king panawon di Abraham at Moses, ang gana kaniting pamitipon ning iglesia mo king panalangin. Idubog me ing meto nga balayan king wangis ning anak mo. Panwanan me ting balayan king kalam ning kekang kayarian. Asuywan da kasana king banang kapagnasan mi, at apakiting lugod mi para king metong at metong antimo nung makanano mo keng liguran. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moises, migsalitaya karing tao, nga na, inginung kaya kayong Diyos, mitubod yang propetang kalupa ko. Manibat ya mismo kaya kayo. Ya ing pakiramdaman niyo. Inyang makatipon kayo karin kimbundok ning Horeb. Peki sabi yu, kingeyo ni sana pakiramdaman, magsalitang pasibayo, inginung kaya kong Diyos. O akit pa, ing milalablab ng pangayatyo. Uling tatakot kong mate. Inya nga nakako ning Ginoo. Ustuing sinabi ra, mitubod kong propeta ang kalupa mo, amanibatan karing mismong kalahira. Sabihan ko kaya itang buri kong sabiana, at ipayabot na karing tao, itang sablang yutos ko. Magsalitaya king lagyo ko, at ing ninumang makiramdam kaya parusan ke. Dapat mateya ing ninumang propetang magsalita king lagyo ko, alang kapaintulutan, o ing magsalita king lagyo, ringaliwang tutunggen dang Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Nung yeni damdaman nyo ing kayang siwala, eko sa magmasya sa puso. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko Kenny magsalita taking Ginoo. Purihan tayo ing Diyos sa magligtas kaya katamo. Lumapit tayo kaya kambening kapasalamatan, masaya ta midalit kapurian. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung yeni damdaman yu, ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko Kenny duko tamo at sambanya. Tara siklod taking ngarapaning Ginoo. Ya ing linalang kaya katamo. Ya ing kaya katang Diyos. Itamuing balayan, akeyang pamagsabalan,
kawan tawaring kayang ingatan. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Pakiramdaman yung ngeni ingkayang sabyan, e kayo sa magmasya sa puso. Eyo sa pakyapusan, inggewaring pimpumpunan nyo, karin meriba, inyang atsula king disyerto ning masa. Karin inamunad dakot pinyubukan, lipat ning kerang tengalan, ing depatan kong mayap para karelangan. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Nung inidamdaman niyo, kayang siwala, eko sa magmasyas ang puso. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, haring tao, Korinto. Buri ko, alana ko sanang problema. Inge talasawo, maging malingap iyo, king obra na king ginu. Uling pagnasano, ing pamatulani ing ginu. Dapot, ing talasawang lalaki, maging malingap iyo, karing bagi ketiking yatu. Uling pagnasaneng pamatulan, ingkayang asawa. Inya nabalu ing arapana. Ing babaeng talasawa o birhen, bukod ng papansingan ing obra ning ginu. Uling burino ing mitagulaling yaking Diyos, ing katawana at espiritu. Dapot papansingano ning talasawang babayi, ring bage ketiking yatu, uling burineng pamatulan, ingkayang asawa. Sasabihan ko iti, king ikakayap yu. Heko pagnasan ing sabatan ko ing matulit yu. Nune pagnasan ko ing daptan yu sana, ing gusto at karampatan, at ibiyeyong lubos ing kekong sarili, king kasuywan king ginu, ayalang pasubali. Amano ning ginu. Salamat King Diyos, parangalantaya po ing mayap a balita. Alleluia, 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 Ding amano mo ginu, espiritula at biye. Atilo kaya ka ring amanong babye-biye, alangangga. Alleluia, 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 alleluia. Ing ginumanatiliya kay kayo. At keko antimurin.
Pamamasa king Maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. King siyudad ning Capernaum, linubi Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao, uling king pamanuru na karela, tinuruyang mitmong kayo pa yan, nere kalupa, ring eskribas. Kabudabud linubya king sinagoga ing metong nga lalaking alip naning maroka espiritu, kukulisakya nga na, nanong pakyala mo ke kami, Jesus ning Nazaret, minta ka keti ba mo kaming lipulan? Balukon nung ninu ika ing banal amenibatan king Diyos. Dapat sebiyana ning Jesus ing maroka espiritu nga na, tahimi ka, luwal ka kaya. Pe pagalgalanan ning maroka espiritu ing tao, at kukulisak yang linwal kaya, may nga pamulala ring sabla, inyangarang may papangutang, nanoy ti, ngenita pandindam yan, agyunong utusan pati na ring maro kay Espiritu, at mamintunoman kaya, at mabilis mi kalat king mabilog ali Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Kaluguran kong kapatid, ning maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keko o Kristo. Tatang Berto po, mi pasawaya karing salbahing kabarkada ning anak na inyangan na Tatang Berto. Demonyo kongan, pati anako de demonwan yu, mabating kayo, demonyo, nga ng Tatang Berto. Ikumari namang anakleta, kinatmuya king lasenggunang asawa, andat muliya ing muting, sugrado yamong malasing. Inya ianakleta nga na kaya, o ba't minuli ka pa, Satanas? Nga na puking kayang asawa, kumaring anakleta. Minsan po manalbe kong TV, at ayalbe ko po arakap doretang atlong mekamate karetang makatuknang ketang meto nga bale ape nakawanan da. Nga naning kamaganak da retang petera, dapat sunugin ang mga yan sa impyerno. Mga kampun ni Satanas ang mga yan. O ito po'y sabi daw, retang kamaganak na retang petera, dapat sunugin ang mga yan sa impyerno. Mga kampun ni Satanas ang mga yan. Tutupin po, kaluguran kong kapatid, miyayaliwaya lupa ing demonyo, miyayaliwaya itsura ing marok kay Espiritu. O ito po'y mumunang punto ng kekatang ebanghelyo. Miyayaliwaya lupa ing demonyo, miyayaliwaya itsura ing marok ay Espiritu. King tindam tamo pong ebanghelyo ngene, at yuya ketang kilubning tao, itang marok ay Espiritu. Inya abalo niya pong Jesus, uling may ngeya, nga na ning ebanghelyo tamo, kukulisakya, maguluya, nga na ning ebanghelyo tamo, pe pagalgalanan ning marok ay Espiritu, itang tao, at bisang pakyalaman. Ulingan na ning ebanghelyo tamo, nanong pakyalam mo kaya kami? Jesus ning Nazaret, nga na niya po, o'y tapin po ing larawan na ning marok ay Espiritu, king kekatamong ebanghelyo. Muna, may ngeya, kadwa, manguluya, at katlo, bisang pakyalaman. Ingkutang po siguro kaya katamo kaluguran kong kapatid, yapin ini. Kaya katamo kaya, nanuing marok ay Espiritu, ang makasanib,
at manalipan kaya katamo. O tapos sigurin ko tang, nano po kaya ing maro kay Espiritong makasalib at manalipan kaya katamo? O kaya, makanining ko tang, nano ing gugulo at magdalang lingas-ngas kaya katamo at king kaya katamong pangataw, aburitamong palwalan, king kaya katamong pilubluban. Pansinan tamo po kaluguran kong kapatid, nuya ka rin ng maro kay Espiritu, at yuketa, at yukareng, at yukaya, at yukarela. Tandaanan tayo po ini, kaluguran kong kapatid, ing maro kay Espiritu, at yuyaking pilubluban na ning tao. Ing maro kay Espiritu, at yupuking pilubluban tamo. Inya siguro ing panagkat po kay katamo, kaluguran kong kapatid, kilalanan laring miyayaliwang lupa ning maro kay Espiritu. Dapat kilalanan tala ding miyayaliwanang lupa ning maro kay Espiritu. Epo? So, kaya katamo kaya, nanong maro kay Espiritu ing makasanib pa, pota kay mutan, o kaya katakawan, o kaya kayabangan, o kaya kalaraman, o kaya kapamiretnan, o kaya indredus, o kaya mua. Nung atsula pa, reti kaya katamo kaluguran kong kapatad, sukat talang patahimikan, at dapat talang palakwan karing kaya katamong pilubluban. So, nung atsula pa kaya katamo pureta, dapat talang patahimikan at dapat talang palakwan karing kaya katamong pilubluban. So, ating kapang kasama na tao, itang apapabukal na kadaya, mua kang mua, nanong gawan mo, patahimikan mo at palwalan mo, sabihan mo, manahimik ka mua, mabating ka kanako kay mutan, katakawan, kayabangan, kapamiretnan, kalaraman, hindredus, inggit, paginagit, mabating kayo kanako. Diba? Iya pong inutos na ng ginuita. Ketang halip na, ketang maro kay Espiritu nga, mabating ka. Lumwal ka kaya, nga na ng ginu. Ketang maro kay Espiritu. So, kaluguran kong kapatado, yan po yung pangadita mo, king misangite. Ipangadita mo, kang Jesus sa ginuta mo, na ding miyayaliwang lupa ning maro kay Espiritu, itabi na lat palakwan, king kekatamong pilubluban. So, ito yung pangadita mo. O ito po yung pangadita mo, na pangadita mo kang Jesus aginuta mo, na ding miyayaliwang marok lupa ning ding miyayaliwang lupa ning maro kay Espiritu, itabi na lat palakwan, karing kekatamong pilubluban. Dapat kadwa na pong malino, panagkat ning kekatamong ebanghelyo, iapin ini. O ini po yung kadwa ng panagkat ning kekatang ebanghelyo, kalupa ng Jesus, mga mano tamo sanang mayupaya, emuitang panupaya. So ito yung kadwang punto. Kalupa ng Jesus, mga mano tamong mayupaya, emuitang panupaya. Ulinganan ng ebanghelyo tamo, linta, linubya, king karing sinagoga at tinuruya. Ngana, tinuruyang mitmong kayupayan. Ingino, he talks with authority. Ngana po ning kekatang ebanghelyo. Ngana po milalarawan sang Marcos king pamangamano na king sinagoga ning Ginoo. Ana, pigmulalande ring tao, huling king pamanuruna karela. Tinuruyang mitmong kayupayan, ere kalupa ring eskriba. Ngana pong San Marcos, king ebanghelyo. King kayang pamagsalita po, Jesus mayupaya, eya panupaya.
Oy tapin po ing metong karing panagkat na kay katamo niting ebanghelyo, magsalitang mayupaya, alwa itang panupaya. So ita po yung panagkat na ning kay katamong pamamasa, magsalitang mayupaya, alwa itang panupaya. Balon niyo po, kaya kami pong pari, balo mi pong balo po tangeya makasadya, ing manaral. Durot-durot at balik-balik mo ing kayang sasabihan. Eya biyasang maglanding, ngami pong sasabi. Ene balong pupusan, ing kayang sasabihan, ing niya kakabaya. Bala mo, sipon niya ay. Di ba? Balo po, pataging pari, makasadya, king kayang pamanaran. Ene balong pupusan, ing kayang sasabihan. Nung nano-nano mo po, ing lulob, king isip na, yang sasabihan na, makatunduya, anyanding makiramdam, maghimutuklak king karelang pilubluban, kabang king isip da ngara, o ba't kaya eya patuknang? O ba't kaya eya patuknang ngara? Pota pong makanya potang makanya niya ing magsalita, paano payaya? Paano payaya? Kapatid, pangaras po king pamagsalita, alwaya ing mayupaya, king panupaya. Okay, sabihan ko po kayo yung pamiyaliwana, ning mayupaya, ampoy panupaya, pangaras king pamagsalita. Muna, ing mayupaya, sugrado ya, karing kaya nga mano. Samantalang ing panupaya, manulaya mo. Kadwa, ing mayupaya, makasadyaya, king sabiyana. Ing panupaya, kabunya mo magsalita. Katlo, ing mayupaya, diretsu, at tutuya, king kayangamano. In English, he means what he says, and he says what he means. Samantalang, ing panupaya, mapamolaya, bilugan na kabuntok, king kayang amano. In English, he says what he does not mean, and he means what he does not say. Kat tutuki, ing mayupaya, gisinga na kay Espiritu, samantalang ing panupaya, patudtura na ka pangatao. Tutuki, ing mayupaya, balo na ing sasabiana, pero ing panupaya, nabalo ing sasabiana. So, nabalo ing sasabiana. Oy tapo, pangaras king pamagsalita, kalupan na ning Ginoo. Dapat magsalita tamong mayupaya, alwa itang panupaya. Pero, agpangpuking kay katang ebanghelyo, agpangmurin po king kay katang ebanghelyo, ing tune po kanu kayo pa yan, aliya mo king gelingan magsalita, alayo rin king posisyon, nune at yung king pamitugma, ning kayang salita, king gagawa na. Anyapin po sasabihan da, atin niya po kanong power ing salita, kasi ginagawa. Atin niyang power ing salita, kapag ito ay ginagawa. In English, he walks the talks. Nga na, he walks the talks. So, kanitaya may kakaupaya, kanitaya may kakapower ing salita, potang akakit kapag ito ay nakikitang ginagawa. See? Walk the talk. Hanapin. Halimbawa, I'll give you an example. Ding pengari, ela si Simba, tapos sabyanan dala ding anak da Simbala, palagayo, maniwala la reng anak.
Halila. Halila. O kaya, alimbawa, another example, nung intatang lasengguya at sabihan naneng miminum alak ing anak na palagemu, palagayo, maniwalaya ing anak na aliya. Aliya. So, o yan po'y susi na ning kayo pa yan. O ning susi na ning kayo pa yan. Ing sasabihan, dapat gagawan. Ing sasabihan, dapat gagawan. Walk the talk. Hanapin. Walk the talk. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. May power ang salita kapag ito ay ginagawa. Anya nga na ning ebanghelyo tamo, Jesus kano, tinuruya, migsalitayan, tinuruyang, mitmong kayo pa yan. Muli na sabihin, nakabud magsalita, nakabud sasabihan ng ginu, ing kaya nga mano, nune akakit da, na gagawa na. Akakit ng gagawa na. Nya kaluguran kong kapatad, o yan po, ngakupin, sasabi, ing susi ning kayupayan, ing sasabihan, dapat gagawan. Anya kaluguran kong kapatad, pag nasanta mo din kay katamong amano, maging mayupaya ng kalupanan ng king ginu, oy tapo yung pag nasanta mo, oy tapo yung pangadita mo, kaniting misa, na din kay katamong amano, maging mayupayala kalupana ning king ginu. Paano payayo po? Pututang kune, ing kakong umilya, uling kakabane. Sasalpan tayo ko kay Diyos, ikpang mayupayang tuto. Linalang king banwat yato, at kang Heso-Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubriyang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang bening mete, at king be alananga. Amen. King balang panalangin, ing kaya katamo pong pakibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang mitagulaling king Biero, king Diyos. Ban miyan tabayanan, king Keyang Gracio, manatili lang parating tapat king karelang pangakonsagra, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan, pilatanding bansa, ban king pangalutas ding piyamanwan, ding sablang bansa, misaup-sauplo, king espiritu ning pamitambayan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing masulong na edad, adaralan pa magdilidili, at ating kapansanan, balang manakit pamamatula king lugutang pamikakapatad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masalese karing bagi, king kasulukuyan, ay pagkalugning Diyos kaya katamo, banan tabayanan doring kaya katang kaisipan karing bagi alanganga, manalangin taking Ginoo.
Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. At titinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mapaglunos siya ing Diyos, Diyos yang makatuliran, yakaputing penaligan ang daking kasakitan. King kakong Diyos, kapuyang yaman, alaka, pekaman yaman, bilang kakong kapurian, tingpig kalugnan, kaligtasan. At neng mapibigla ko, agad kong sasabihan, alakang ngayasahan, nune mo'y Diyos amiglalang. King kakong Diyos, kakuyang yaman, alaka, pekaman yaman, bilang kakong kapurian, tingpig kalugnan, kaligtasan. Bilang kakong kapurian, tingpig kalugnan, kaligtasan. Diyos, sikpang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kyakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuy katula mo sana ring regalong daralami king kaya kang altar, gawan mang sakramento ning kaya kaming kaligtasan, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At keka antimorin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karino igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yuke kaya kaming pangayat yu pangimot at pangataw, king pamibiyabiyami aldoldo daranasan ming kaya kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yato binyene ning kaya kang anak, king Espiritu Santo, bilang mumunang bunga ababyegaran siya, king akayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita, kabering sablang kororing angeles karing banwa, ngamingan babye kapurian keka. Banal, banal ka o Ginoo, banal at mayupayan. Ipnuyay kanwang, ipnuyay yatu, hingga kang ligaya. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Nuan
pagyunan itinu. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulini tapag para lampumi, pabanalan mo, sana retingayin king Espiritu mo, bang para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Esu Kristo. Bayo yami daon ko san luking pamaylasa at kamathayan, kinuwaning tinape, pasalamat yakeka, pirasone, at binye karing kayan disipulos at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananiye. Iti inkanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat ke ka. At binyaning kalis ka rin kayan disipulos at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talang hanggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangketa, may patawaran ing kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. O ginutala pagligtas niya tu, tingka pamilatani krus mo, at pangasubling epye mo, kinapos mo kami. Inyang ini kaganakan mi o ikpain kamatayan at pamanyoblin ang may biyening anak mo. Darawon mi akekay ting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo mang sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamo mo, kini kami nga sana makisan metong king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oig paing Santa Iglesia makalaganap king mabilog ayato, bang may ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papay Florentino, ang obispo, at ning sablang pari. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawa na, at maninayang subling miye, at ning sablang miyango na biye, tanggapan mo sana Ginu king maligaya mong arapan. At pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga, mangkayabe ng Mariang Birheng Induning Diyos, kayabe ring apostola ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben na at kaya, ikpang mayupayang tutukagaw ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Neng manalangin kayo, nga naning Ginu, anti kanini, ing sabihan niyo.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Hemo sana pabalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginumanatili sana kapilan man, kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tamo pong ini, misasanmetong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan kaya kongan. Peace be with you all. Peace be with you all. Cordero ng Diyos, amin alako, ing kasalanan ning nato. Pakaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, amin alako, ing kasalanan ning nato. Pakaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, amin alako, ing kasalanan ning nato. Ibigay mo kay kami ing kapayapan. Ibigay mo kay kami ang kapayapaan. Kaluguran kong kapatado, ining kordero ng Diyos, ing ginutang Yesu Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato, kapalad tamo nga ning kukumbiranan, tanggap kaya, kaniting banal pamangan. Ginu, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat abkas may amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Yesu Kristo, dala nakatangan sa nang king biyala ng Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawan at magpapalalang ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyain ng ina, pangarap ng ulila, bisig
ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Karin pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Claude tamo po, ban pangadyan, ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsu ko, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko may git king sablang bage, at pagnasan ko'y tanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi ingang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang at syu king pamangailangan. Ipaniga pumike ako, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ing ginuming Hesukristong anak mo, ang mabibi ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen.
Lalom na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay tuning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis me kaya ka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o malikaya at kanunwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. manatili tamo pong makaluklot para karing mapilan pong paganaka at kapabaluan. Mumuna po, king daratang a February 2, 2021, Aldo Martis, pagmasusyan tayo ing ka-fiesta ning pangadaw ng Jesus king templo, o mas balo tamong kandelaryo. Ing kakatamong banal a misa king Aldo ito, midaw niyang 6:30 ning abak, at ing pamamendisyon karing kandila, yeng mumunang dake ning rito king Aldong ito. Kadwa po, king February 3, ing ka-fiesta ng San Blas, ing santong patulunan daring ating panamdaman o sakit king batal. Pauli ning banta ning COVID-19, etaya agampanan ing sadyang ritong gagawan tamo, anong nuding adwang kandila, pikurus dala king batal. Dapot, ing panalangin para king batal, manatiliya. Katlo po, adwan mila po din kaya kong mga langing palaspas, ape pabandisyon nyo karing mga labasan abanwa. Ila pureng sila bantamo, at ding abong mitagan, ilang gamitan king daratang a Merkulis de Ceniza, king February 17, 2021. Malyaryo la pong idala king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Ginu, pasiknangan mo kami, kapamilatana niting saup king kaya kaming kaligtasan. Kapamilatana niting ay Eucharistia, pagkalumo king tunay kasalpantayanan, ingalampatanan at panyulong king mabilog ayato, itiadwan mi, kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako kanin Diyos sa mayupayan tutuang ponding kaya kong pamilya, ingig pa ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing misa daon tan meta naking kapayapan at lagi tantandanan, ing susining kayupayan, ing sasabihan, dapat gagawan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po yung ngapong Ginoo. Dakal kung dakal salamat, mayapayabak pa si Bayo kaya kayo. God bless. Thank you. Miras na upilinyagan, impamigawan itangan, bendisyon ng Diyos lawit tuwan, yakatayang kapakanan, amanu apagamalan, amanong babiyakasanan, usalmi